uyabala isikole kuthiwa ungoye ne-UKZN siyimoshile ingane ade ngibuka ngilapha ekhaya ingane mayizopheka ilokhu ikhipha i-braai ekuseni qale ibeke elangeni izincibukane kuphela wonke ama-ice kuze kuyoshawa phasi 1 ithi isuka ibicwecwe ikhumbi ilahle niyilahlelani ikhumba ngoba mina ngiyazile inole kamnandi futhi ngicela kamnandi emva lapha isiyagezwa i-braai emva lapha ikhani kuyoba isitofu isazobiliswa emva lapho bese iyagezwa koshawo 3 njalo lapha akapheka ngisho uphuthu yozothoswa ngo-4:30 yozovuthwa ngo-5 umuntu ephele eyongena ku-Facebook eyongena ku-TikTok enze wonke ama-content lesikole kuthiwa ungoya kithi ngithi lakhuphuka madoda ungoya lapho kuyimali gezi ibhodo kuzopheka ngalo phuthu ngithi yakhuphuka i-UKZN nayo i-UKZN madoda bese kuyimayithela amanzi sazophinde waphumule bese etheliswa eyohlala futhi ku-TV ngithi yakhuphuka i-UKZN madoda lakhuphuka ungoyi thukohlala kwi-TV wafica amanzi eseshisa emancane ngithi yakhuphuka i-UKZN madoda lakhuphuka ungoyi madoda ezakwethu eyifundile madoda kuthi kuyoshawa 7 la kuyimayephe kuphutha asikaze sidle njalo sesize siyoncinga emzini yabantu sibone ukuthi hayi kwenziwa kancane ngithi yakhuphuka i-UKZN madoda kuze kuyoshawuza makuphekwa kuyikhani kuvuthwa bese yasuka eyiphakela esitsheni sakhe esincane eyihlalele eyidlelena hayi ukuthi uyasiphakela sonke ngithi yakhuphuka ungoyi lakhuphuka ungoyi lothi awungoyi nifundisile kodwa ungoyi